Attention of the House is drawn to the matter of urgent public importance concerning the safety and dignity of women tourists visiting our state. In recent time, there has been a noticeable incident where women tourists have reportedly faced harassment, particularly in beach areas and other popular tourist locations. Such incidents are deeply concerning and risk tarnishing the image of Goa as a safe, welcoming and world-class tourist destination. Tourism is the backbone of Goa economy, and the safety of every visitor, especially women, must remain a top priority. This can create a perception of insecurity that may adversely affect the confidence of tourists and in tune the livelihood of thousands of Goans who depend upon tourism. Steps the government intend to take in this regard. हो खूप महत्वाचो इश्यू आयच्या तारखेन कित्याक बिकॉज ऑफ सोशल मिडिया युवा जे येतात एज टुरिस्ट तांकां दिसता की गोंया कुछ भी चलता है आनी आमी क्लियर आसा कुछ भी नहीं चलेगा एक्शन जातलें म्हणून हालींच्या हालीं नवे ट्रेंड सुरू जाला जे युवा भुरगे बिचार वता आनी फॉरेनरां कडेन सेल्फी काडप तांकां तांचे बद्दल तांकां ट्रबल करप हे सुरवात जाली मुख्यमंत्र्याकडे उलोवन पुलीस डिप्लॉय करून TPU द टुरिस्ट पुलीस युनिट आणि आमचे पुलीस स्टेशन रिस्पेक्टिव्ह पुलिसांनी तांकां एक्शन घेवपाक जे लायले कंटिन्युअस अरेस्ट हॅव बीन डन ऑन दीस पर्टिक्युलर पार्ट हूएवर इज डुईंग दीस टायप ऑफ इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर गोंयचें नांव ह्या लोकां खातीर खराब जावंक शकना दुसरें स्पिकर सर आमी TPU कडेन मागणी केल्या सरकारा कडेन मागणी केल्या मुख्यमंत्र्या कडेन की विमेन कॉन्स्टेबल्स विमेन पुलीस नंबर आसा तो मातसो वाडोवन दिवचो जातूंतल्यान सेफ्टी सेक्युरिटी जे पळयता आसतना आमकां मॉनिटर करपाक बरें जातलें वी हॅव टेकन कॉग्निजन्स ऑफ द मॅटर रेस्ड बाय MLA संकल्प आमोणकर अँड वी आर ऑल्सो इन ट्यून अलॉंग विथ आवर चीफ मिनिस्टर टू एक्ट ऑन दीस रिगार्ड तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.